connu beaucoup de choses assez jeune, avoir eu aussi un père qui a beaucoup voyagé de par son travail. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents aussi, du coup, ayant ce statut de petite dernière. I find myself kind of with a wandering eye, and I'm always looking out the window. Darling, you make some coffee? I am. Oh, I'd love to. Ik ben heel open en een open boek, zoals we dat noemen. En ik maak daar helemaal geen geheim van. Jamen altså, det er klart, at igen, når man bliver ældre og så videre, så er der nogle ting, der går op for en, og kan lige pludselig se sine forældre i sig selv. En af de store værdier, som jeg føler, jeg har fået med mig fra mine forældre, det er at man skal holde af hinanden, og man skal smile, og man skal være glad. Men man skal også hjælpe hinanden, også dem, som man måske ikke kender så godt. Man skal altid forsøge at gøre sit bedste over for andre. Ik hou van mijn kids, ik hou van mijn familie, mijn ouders leven allebei nog. Ik hou van mijn vrouw, vrienden, heel veel vrienden om me heen. My sense of adventure is already inside me, and my curiosity has just kind of evolved. Mais c'est peut-être effectivement la spontanéité, l'envie de découvrir, l'envie de connaître, même s'il y a peut-être beaucoup de Français qui sont pas comme ça, mais je pense que c'est surtout une question de caractère et de famille. Cheers! Cheers again. Good idea.